Ćao! Pre svakog vežbanja moramo počnemo sa zagrevanjem. Da bi izvukli maksimum iz mišića, iz vežbe koju hoćemo da uradimo, moramo se adekvatno zagrejati. Zagrevanje je bitno da bi izvukli maksimum iz našeg vežbanja. Danas ćemo raditi zagrevanje gornjeg dela tela. Počet ćemo od vrata prema struku. Sutra počinjemo sa zagrevanjem donjeg dela tela. Pravilno zagrevanje. Polukrug radimo od ramena do ramena sa preko leđa. Zatvorimo usta. Radimo i otvorimo oči. Ako zatvorimo oči, može nam se desiti da nam se vrti u glavi. Radimo od 5 do 10 ponavljanja. Sljedeći je preko grudi. Brada, znači na grudi, od ramena do ramena. Sljedeći pokret je ceo okret. Naglašavam, otvorimo širom oči, zatvorimo usta. Druga strana, od 5 do 10 ponavljanja. Nastavljamo ramena. Ramena polukrug, gornji, napred, nazad, napred, nazad. Također od 5 do 10 ponavljanja. Idemo polukrug donji, nazad, napred, nazad, napred. 5 do 10 i idemo ceo krug. Hopa, ceo krug. 5 do 10, ceo krug, napred. Nastavljamo ramena. Odručimo. Ruke idu samo, trudimo se da nadlakat bude ispravljen. Idemo, kružimo samo podlakticom. Zatignuto ruke, trudimo se da nam ne padaju ruke. Ramena, to je laktovi visoko gore. 5 do 10 ponavljanja. Ruke ostaju. Idemo uzručenje. Hop. Zatignuto ruke, dišemo. Znači svaki put kad je napor, u ovom slučaju ruke kad idu gore, tad izdišemo vazduh, dole udišemo. Nastavljamo. Drugi polukrug. Išli smo ka nama, sad idemo od nas. Zategnuto ruke. 5 do 10 ponavljanja. Ruke ostaju raširene. Idemo ispred nas. Hop. Predručenje, odručenje. Nastavljamo. Ruke i dalje su dignute. Laktovi savijeni po 90 stepeni. Idemo uzručenje. Zategnuto ruke. Hop. Pogled gore. Prava leđa, to i da ne pominjem. Odlično. Iste pozicije. Ruku spuštamo na lopatice. Da se pokažemo ovde. Hopa. Na lopatice potpomažemo drugom rukom i guramo glavom pozadi da bi zategli triceps. Odlično. Idemo druga ruka. Također lopatice. Potpomažemo drugom rukom. Guramo glavom pozadi. Odlično. Idemo ruka preko grudi. Pritisnemo drugom rukom. Kad smo pritisli, blago zibamo iz kuka. Ista stvar drugom rukom. Ruka preko grudi. Pritisnemo drugom kao krst preko grudi i zibamo telo. Odlično. Sad ćemo praviti rotaciju telom, ruka gore. Jako bitno, cijelo telo zategnuto. Idemo iz kuka, stomaka, ruka gore, pogled za ruku. Hop, jedna strana, druga. Nogom odižemo se na prste da bi dobili taj potez napetog luka. Nastavljamo sa obe ruke gore. Cijelo telo zategnuto. Ista vežba nastavljamo u visini ramena. Ponavljam, cijelo telo zategnuto. Ruka, grudi, stomak, kuk, noga. Dižemo na prste. 5 do 10 ponavljanja. Nastavljamo, ne stajemo. Idemo oko struka, opet imamo napet luk, cijelo telo. Odlično. Idemo polako, u pretklon. Nastavljamo, cijelo telo, pružene ruke, gledamo naprijed. Dodirujemo leva ruka, desna noga. I desna ruka, leva noga. Idemo ruke ispred. Lagano, prava leđa.
I ispravljamo se. Ponavljamo. Iste pozicije koje smo bili u pretklonu, prava leđa, uz ručenje. Zategnemo, pa zategnemo u stranu. Zategnemo u stranu. Konačno ruke idu dole. Zagrali smo grudi, ramena, ruke. Malo oko kuka. U sljedećem klipu nastavljamo dalje.